Asante sana, Mungu awabariki. Kwa mwisho wa ibada hili la kwanza, na tunasema asante kwenu wote, na tunasema asante kwa wote ambao tunasaidiana, na Mungu awabariki. Tutakuja kumuomba Bishop Biemba, takuja hapa mbele aombe, aombe vipindi vingine vinasalia, na aombe sadaka hii, na endelee kuomba faraja. Karibu sana Bishop. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba Mungu, katika jina la Yesu tunakuwa na moyo wa shukrani kwa muda huu wa maombolezo ya ikilio ya ndugu yetu. Tunasema asante kwa vipindi ambao vimepita tayari, na hivi vipindi ambao vinabaki tunaitia mikononi mwako Baba. Utuongoze, uwe Mungu wetu na Mwokozi wetu. Tusaidie, utuasiste. Presence yako yatutosha hapa. Tunakupresente hii sadaka. Acha hii sadaka Bwana ifanye kazi juu ya utukufu. Amen. Asante sana Bishop, Mungu akubariki. Nakabidhi mikrofoni kwa mtu wa jamaa, Mzee Tarsis, anaweza akatupa maelekezo mengine. Asante sana. Asante Pastor. Amjambo. Saa hii kaka ni kipindi sasa ya kanisa Katoliki, na wataendelea saa hii na wimbo kidogo, lakini tutangoja mwili ya marehemu iko karibu, nataka kuja.
na wakati inakuja wakubwa wataenda ipokea, na watoto pale chini, na wakati taingia sisi sote tutasimama. Asante. Mnaweza kuanza.
Quitte
Sio rahisi kuzungumza kwa muda huu. Di belle-fille Juvenal. Mimi ni belle-fille wa Papa Juvenal. Nari umugore wa Pierre. Mimi ni mke wa Pierre ambaye hayupo. Papa Juvenal muzi kuri mama ntaranakundana na Pierre. Namuzi kuva. Nilimjua Baba Juvenal kabla sijapendana. Nilikuwa ningali bado mdogo. Tangu zamani nilimjua kwa jina la Gishinge ningali bado mdogo. Nilipopendana na Pierre, sikujua kama Pierre ni mtoto wake. Gishinge zaga mungu kenshi ariko abana be n'abaza. Kubera yari inshuti ya mama. Yeye mwenyewe alikuwa anakuja kwetu mara nyingi, lakini watoto wake hakuzoea kuja naye nyumbani. Bariganye kuva kera, niba namuvugira yarazaga kumuhemba igihe cyose mama yabyaraga. Wakati wote mama alipojifungua ama kuzaa mtoto alikuwa anakuja kumuhemba. Akazana ikamyo nini cyane, ubwo hano ndi kuvugira mama nagarashije kuza. Akazana ikamyo nini cyane aje kumuhemba mu buryo bakoraga byage. Kumubwira se uzanye ibintu wagira ngo bizanye ndoke na kuri byinshi cyane. Bisigara hari bigiye hanze cyane. Alipokuja kumtizama wakati anazaa kumuhemba, alikuwa anakuja na kamio. Mama namuuliza, je, hivi ambavyo unaleta ni vya watu wengi ama ni mimi mwenyewe ambao unaletea? Namenye ko nakundanye n'umuhungu Gishinge namujyanye Pierre mu rugo mwerekana ko akunda ababyeyi babaza papa wawe ninde. Ndibuka mama yikanga akamubwira ndi umwana wa Gasinzira, papa wanjye agasinzira sinzira ndi Gishinge. Aravuga yego, birantangaza. Ndavuga Gishinge, numva kuva kera Gishinge ubyuza hano. Hari ibintu byinshi yafashije mama muri restaurant, intebe byose atangiye business. Wakati ambako mimi nilijua kuwa niko mwalikazi wa Papa Gishinge ni wakati nilileta bwana yangu nyumbani kumuonyesha wazazi. Alipoambia mama yeye ni mtoto wa nani, ndipo akazungumza kama ni mtoto wa Gasinzira Gishinge. Nikawa ninastaajabu kujua kuwa yule ambaye alikuwa anazoea kututembelea na kusaidia mama na ndiye baba mkwe wangu. Sio rahisi. Papa Juvenal ntabwo numvaga ko ari umuntu wagenda kubera. Sikuwaza kuwa Baba Juvenal anaweza kwenda wakati huu. Yarakomeye cyane. Alikuwa mtu mwenye nguvu. Sinigeze numva arwara. Mimi sikumsikia hata siku moja akiwa amegonjwa. Kukiriyo cya Berse Odile baradusengeye ngo irukane imyuka mibi y'urupfu ruri mu muryango. Ariko mwumva bari gukarya, nta wundi muntu wapfa, Imana izajya gushakira ahandi birahagije. Wakati tulikuwa na kilio ya Odile, niliwaza kuwa wakati walikuwa wanaomba walifukuza pepo ya mauti. Nikawa nadhani kuwa wale ambao wamekwisha kufariki wanatosha, hakuna mwingine ambaye kifo inaweza kuja kuchukua. Mwana wanje Beriko aza kuba bisubira hano yamujyanaga kuri eglise. Njyewe yabonaga ntacyo nkora, ntabwo nari katolika, nta n'ikintu nari nizera. Nkamujyana akambwira ujye umuzana samedi dimanche
mujye mujyana kuri eglise yamujyanaga n'ibintu nakundaga ntabwo navuga ko mbikunda kubera nkunda eglise catholique ko nta nubwo ndi umukatolike ariko icyo kintu yigishaga umwana njyewe cyananiye numvaga ni umwana udafite papa ubwo grand-père arabaye image ya papa. Wakati ambako alikuwa bado hajawa gavana, alikuwa anakuja anachukua mtoto wangu anampeleka kwenye misa, kwa sababu mimi mwenyewe ilikuwa imenishinda hiki kitu, na malezi haya yalikuwa ni furaha kwangu kwa sababu alimfunza mwanangu kumwelekea Mungu. Amaze kuzino rero alipokuja huku amaze kumva ko yabaye guverneur. Wakati niliposikia kuwa amekuwa alitumia picha pia, ngiye nagize ubwoba, nabifashe nk'ibintu biteye ubwoba kuko ubuyobozi nyuma y'intambara birasa n'ibidafite security. Wakati nilipata habari hiyo, mimi niliogopa, nikajiuliza uongozi huu baada ya vita hivi ni kama vile usalama wake haukuwa mwingi. Nyuma rero hashize yavugishaga umwana wanjye cyane kuri telefone, ariko nyuma ngira igihe hashira igihe ntamuhamagaye, nawe atamuhamagaye, arambwira Sandra ko utajya umuhamagara, ariko aseka nkaho nyine ndabikubaje ko ntacyo bitwaye. Ndamubwira nari nzi ko ukiri mu kazi gashasha, ntabwo numvaga ko waba warafatishije uburyo naguhamagara. Akasema kuna wakati ambako alikuwa anazoea kuzungumza na mtoto wake, lakini ilifika muda mmoja ambao hawakuzoea tena kuzungumza na mama. Akawa amemuita kamuuliza, Sandra, kwa nini huniite? Yeye akamwambia, niliwaza ingali mapema kwa sababu una jukumu nyipya, nilikuwa nasubiri kwanza utulie ndani ya kazi. Ariko icyumweru twaravuganye, bucya itaba Imana twaravuganye, tuvugana ntari mu rugo, arambwira nugera mu rugo umpereze umwana muvugishe, kubera twagombaga kuza hano twarabivuganye, yaravugishije umwana ko tuzaza hano kumusura Bukavu. Jumapili iliyopita kabla yeye afariki tulizungumza naye, akaniambia nifikapo nyumbani nimupe mtoto wazungumze, kwa sababu tulikuwa na mpango wa kuja kuonana nikiwa hapa. Mwana yari yamugiye ko azaza gukorera anniversaire hano kwa ikora mu kwa munani, ko azaza ikorera hano Bukavu muri vacances. Kwa sababu mtoto alikuwa alimwambia kuwa atakuja kusherekea siku yake ya kuzaliwa mwezi wa 8 hapa kwake Bukavu. Natinze naratashe ntago namuhaye umwana ngo bavugane, numvaga nkifite iminsi, numvaga nejo bazavugana. Yari umunsi wo kujya ku ishuri, ndamubwira grand-père yahamagaye ariko uzamuvugisha ejo. Arambwira none se Bukavu ntago tuzagenda ejo? Ndavuga ntago ari ejo vacances nibwo tuzagenda kumureba. Iyi nzu turayizi kuri video, yari yarayimweretse, amwereka ahantu hose, amwereka ngo ko azajya arara hejuru. Umwana yarishimye, nababaye ko umwana atakaje indi image ya se. Mimi wakati nilifika kunyumba sikumpatia mtoto telefone, niliwaza kuwa watazungumza kukucha kwake, kwa sababu nilimwambia mtoto asubiri mpaka tutakapoingia likizo ndo tutakuja hapa. Lakini mtoto alikuwa na image ya nyumba hii kwa sababu babu wake alikuwa amemuonyesha kwenye chumba cha juu, alimwambia ndiko kwenye atakuwa nalala. Mungu ampe pumziko njema. Moi je dis bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents. Pas beaucoup à dire. Des événements qui font vraiment mal. Je vais parler un peu sur Papa Juvenal. C'est un papa qui aimait beaucoup les enfants. Il aimait beaucoup les enfants, qui s'approchait des enfants. Quand tu es bien discipliné, vous viviez ensemble en harmonie. Et que
si vous voulez vraiment bien vivre avec lui, allez à l'église. Soyez un bon chrétien, soyez discipliné et tout se passera bien. En paix de mots, c'est tout ce que je pourrais dire. Et comme vous le voyez, c'est une grande famille. Il y a beaucoup qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir. Et nous sommes là, vous êtes là. Espérons que, comme on va nous, tout ça comme les Merci.